Ya ne diyeceğim, ben koyunlardan birini kaybettim Cemal. Gel. Adakçı mısın sen? Arkadaşım biz senin koyunu nereden bulalım ya? Hol vagy? Jó, akkor gyere haza. Van itt egy fiú az iskolából az apukájával. Veled akarnak beszélni.喂，請問係兩位觀眾？係啊，邊位啊？呢度係 Calvin 打嚟嘅，我哋想通知你，我哋發現你嘅戶口有可疑嘅匯款記錄，所以。يا قلبي مشتاقة لك موت. أنا كلش خايفة على بابا. ليش ما Sollen wir nicht heute mal ein bisschen länger machen? Sollte mal auf die andere Seite rüber. Ne diyorsun hocam? Biz boşuna mı kürek çekiyoruz ya? Yo, estağfurullah. Sizden de ne duymuş?